Nijoro rya tariki 2 twinjira tariki 3 umuhanzi Bruce Melody wari uri mu maboko ya polisi nyuma y'iminsi 3 afunzwe yarekuwe akora igitaramo cy'amateka mu Burundi ahazwi nka Zion Beach Hotel iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Nkuko amashusho Intego TV ifite abigaragaza, iyi hoteli yakubise iruzura ku itike y'amaki yaguraga 25,000 by'amanyarwanda, ubwo ndavuga 50,000 by'amarundi. Bruce Melody wari wataye muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano muri iki gihugu yarekuwe mu masaha ya saa moya ashyira saa 2 z'umugoroba. Amakuru Intego TV ifite nuko uyu musore akirekurwa yese yerekeza kuri Hotel Zion Beach yabereye iki gitaramo. Uyu munsi tuyiguruka ku cyatumye Bruce Melody atabwa muri yombi agacibwa akayabo k'amafaranga, ibintu byahuje perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye. Bruce Melody yatawe muri yombi kuwa gatatu tariki 31 Kanama 2022 akigera Burundi, aho yarajyanwe n'ibitaramo yagombaga gukorerayo kuri uyu wa gatanu no kuwa gatandatu, ubwo ni tariki 2 na tariki 3. Uyu muririmbyi yarakurikiranywe n'icyaha cy'ubwambuzi bushukanye, aho yishyuzwaga n'uwitwa Toussaint miliyoni zigera kuri 17 z'amafaranga y'u Rwanda, arimo avance yahawe ubwo agomba kwitabira igitaramo muri iki gihugu ntageyo, ndetse n'igihombo abari bamutumiye batewe no kutitabira. Bivuze ko yishyuzwaga miliyoni 17 ziteranyijeho inyungu yagombaga kuva muri iki gitaramo. Uyu musore agitabwa muri yombi yishyuwe uwo mwenda, ariko uwamwishyuzaga niyanyurwa ashaka n'indishyi y'akababaro. Amakuru Intego TV yabonye avuga ko yarekuwe amaze kwishyura izindi miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ahita akomereza mu gitaramo, dore ko ngo itsinda riri kumwe nawe ryari ryakomeje imyiteguro. Ubwo ndavuga itsinda rya Symphony Band rimaze kwamamara mu muziki nyarwanda. Muri joro risoza tariki 2 twinjira tariki 3, Bruce Melody yakoze igitaramo cy'amateka nubwo yari afunguwe agikora ahazwi nka Zion Beach Hotel iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Ndetse nkuko amashusho Intego TV twabonye, iyi hoteli yakubise iruzura ku itike y'amafaranga 25,000 by'amanyarwanda, ndavuga 50,000 by'amarundi, aho nahasanzwe. Reka dusubire mu mizi twinjire muri iki kibazo, tumenye icyahurije perezida w'u Burundi, tumenye imva n'imvano yabyo. Nge mwumva Daniel Rurema. Kuwa gatatu tariki 31 Kanama 2022 nibwo umuhanzi nyarwanda Itahiwacu Blice wamamaye nka Bruce Melody warutegerejwe na benshi, dore ko ari mu bahanzi bake bafite amazina muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yasesekaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye giherereye mu mujyi wa Bujumbura. Uyu muhanzi yarajyanywe na gahunda ndende y'ibitaramo yagombaga gukora mu Burundi. Amakuru akavuga ko uyu muhanzi nyuma yo gutegura ibitaramo bitandukanye bigapfa bitewe na politiki yari iri mu Burundi, yifuzaga ndetse cyari cyifuzo cyahoze ku mutima we kuva kera gutaramira abafana benshi afite muri iki gihugu, dore ko nk'uko imibare bigaragaza y'imbuga nkoranyambaga, iki gihugu kiri mu bihugu n'umuhanzi afite abafana benshi bakurikirana ibikorwa bye. Uyu muhanzi yakiriwe bidasanzwe kuko yasanze itangazamakuru byahuriye rimutegereje, abakobwa b'ikimero bamushyikiriza indabo zitandukanye, akomereza mu modoka ya Brabus ihagaze miliyoni zirenga 140, dore ko imodoka yari yamutanze Bujumbura kuko yanyujijwe mu nzira z'ubutaka undi wagaciye ikirere. Uyu muhanzi kandi ni n'abapolisi b'u Burundi bari bamuherekeje nk'icyamamare n'ibindi byose nk'uko basanzwe babikora abandi bahanzi mpuzamahanga. Icyakora yari ataramenya ko abarimo kumutambagiza Bujumbura aribo mu mwanya wari kuza bari kumwambika amapingu bakamuta muri kasho amasaha arenga 72. Mu nzira yerekeza kuri hotel Bruce Melody yagombaga gucumbikamo, imodoka zahagaritswe n'abapolisi badasanzwe abazwi nka Special Force bikwije intwaro zikaze, bisa nkaho bari bategereje gufata ikihebe bitewe nuko byari ibintu atamenyereye mu Rwanda. Bruce Melody nabo bari kumwe, ndavuga bitwa Coach Gael, Medbeats n'abandi batandukanye mu ikipe ngari ya 155am Entertainment ireberera inyungu ze. Aba bose babanje kwibwira ko ari kubarindira umutekano, nk'uko bizwi ko mu Burundi umutekano waho ukemangwa. Ibyari bitwenge no kwishinya icyara byahindutse igishyika no kwigunga mu kanya nk'ako guhumbya.
Bruce Melody atabwa muri yombi nk'igisambo, ibyitiranyijwe no kurindirwa umutekano bihinduka akamashu. Inkuru zatangiye gucicikana ko Bruce Melody yatawe muri yombi, bamwe bagwa mu kantu bibaza icyo azira, dore ko ibyavugwaga ari amakuru atarigeze agaragara mu bitangazamakuru. Bamwe bibwiraga ko ari dosiye yoroshye, ariko iminsi yabaye 3 Bruce Melody ari mu gihome cy'Ibujumbura akurikiranyeho icyaha cy'ubwambuzi bushukanye. Ni umugambi wacuzwe mu myaka 4 ufatwa nko kwihimura ku muziki nyarwanda. Ibi byose ngo bifite inkomoko mu 2018. Bruce Melody yaje gutumirwa n'uwitwa Toussaint Bankuwiha ngo ajye gukora ibitaramo bibiri Bujumbura. Kimwe cyagombaga kuba kuwa 25, ikindi kikaba kuwa 28 Ukuboza, ni mu mwaka wa 2018. Icyakora ku mpamvu yavuze ko zitamuturutseho, ntabwo yabashe kwitabira ibyo bitaramo. Birimo impamvu zirimo umutekano muke wabarizwaga muri iki gihugu muri iyi myaka. Mu butumwa yageneye abakunzi b'icyo gihe, Bruce Melody yagize ati: "Mbanje kubasuhuza, nitwa Bruce Melody. Ubutumwa bugenewe abantu bose bari i Burundi bari banegereje mu bitaramo nari mfite. Impamvu ni ukubasaba imbabazi, ntabwo byabashije gukunda ko tubikora ku impamvu zitanubutseho ndetse zitanaturutse ku badufashe gutegura ibitaramo. Ibyo bitaramo byarabaye, ariko kubera ko Bruce Melody atagiyeyo, ibihombo bigaragarira ijisho rya buri umwe." Icyo gihe mu Burundi hari hakiri umwuka mubi ushingiye ku mvuru zabaye mu 2015 zakurikiye umugambi wo kugerageza guhirika Perezida Pierre Nkurunziza. Uyu mugambi wegetswe ku Rwanda. Kugeza n'ubu icyo gitotsi ntikirashira, ku buryo amarembo agana i Burundi atarafunguka neza avuye mu Rwanda. Bari biteguye cyane uyu muhanzi, byabaye inkuru y'incamugongo. Kuva ubwo Toussaint Bankuwiha wari wamutumiye ntiyasibye kugaragaza ko yahombejwe no kuba Bruce Melody atabashe kugera i Burundi. Yakomeje kurira mu myotsi no gusaba Bruce Melody ko bagabana igihombo, ariko ibiganiro bikomeza kugorana. Icyo gihe Bruce Melody yemereraga gusubiza miliyoni 2 z'amanyarwanda, ubwo ni $2,000 by'amadolari y'Amerika, yari yahawe mu ntoki nka avance. Gusa wari wamutumiye we yifuzaga $2,000 hiyongereho miliyoni 30 z'amarundi, asaga $15 z'amanyarwanda. Aya yavugaga ko ari igihombo yatewe no kuba Bruce Melody atarigeze agera mu Burundi. Mu 2019 uyu muherwe yagerageje kwitabaza inkiko zo mu Rwanda ashaka n'umwavoka, bimaze guhagarika ikirego, aho gatangira gucura umugambi wo kuzishyuriza ku ngufu. Umujinya n'umugambi wo kuzishyuriza wiyongera mu 2021, ubwo Bruce Melody yari yatangaje ibitaramo bibiri Burundi, kandi ataraganira n'uyu mugabo bari bafitanye ikibazo wamwishyuzaga aya mafaranga angana gutya. Bankuwiha yatunguwe no kumva ko Bruce Melody afite igitaramo Bujumbura, agerageza kuvugisha Ndayisaba Ali wareberaga inyungu z'uyu muhanzi, ariko ntibabasha kumvikana. Nabo yavugaga ko ibyo bishyura ari $2,000 by'amadolari, ndavuga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda uyu muhanzi yahawe. Ibijyanye n'igihombo akomeza kubitera ishoti. Uyu mugabo w'umuherwe amaze kumenya neza ko Bruce Melody azerekeza i Burundi, kandi bananiwe kumvikana, uyu muherwe yatangiye gukusanya ibyangombwa byazatuma uyu muhanzi akurikiranwa mu butabera bw'u Burundi mu gihe cyose yaba hageze. Icyakora uyu mugambi waje gufuba nyuma y'uko leta y'u Burundi yahagaritse ibitaramo bya Bruce Melody hitwikiriye umutaka wa COVID-19, nubwo hari abandi bahanzi bemererwaga gukora ibitaramo. Uyu muherwe Bankuwiha ntiyavuye ku izima, kuko nyuma y'umwaka wose yibaza uko azishyuza Bruce Melody, yaje gusakirwa ubwo yumvaga inkuru y'uko Bruce Melody yaba agiye gutaramira i Bujumbura mu kwezi kwa Nzeri 2022. Uyu mugabo mukire mu Burundi yagerageje kubanza kuvugana na Bruce Melody n'abagize ikipe imufasha mu muziki, nibabasha kumvikana nk'uko byagenze mu myaka yari yayibanjirije. Ibi byatumye yongera kubura dosiye, ashaka uburyo yazishyurizwa n'inzego z'ubutabera mu Burundi igihe cyose Bruce Melody yaba akandagiye ku butaka bw'iki gihugu. Yegeranyije impapuro mu ibanga, aca hirya no hino atanga ikirego muri polisi, ndetse asaba ko Bruce Melody azateremera iwabo babanje gukemura ikibazo cye. Uyu muhanzi agitabwa muri yombi yongeye kubwira polisi y'u Burundi
ko yemera kwishyura $2,000 by'amadolari, ndavuga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ubwo ni miliyoni zisaga 5 z'amarundi. Ariko ibyo kwishyuza igihombo cya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Burundi atabikozwe kuko atazi niba cyaranabayeho. Uko yavugaga ibi niko Uwamureze yavugaga ko adashobora kwemera miliyoni 2 zonyine uritabira ibitaramo bye byamuteye ibihombo bikomeye. Nyuma y'impaka ndende hagati ya Bruce Melody n'Uwamureze, tariki ya 2 Nzeri, abareba inyungu za Bruce Melody bemeye kwishyura iby'uyu mugabo yasabaga, nibura ngo barebe ko yarekurwa agakomeza imyiteguro y'ibitaramo bye. Nyuma yo kwishyura miliyoni 30 z'amafaranga y'u Burundi angana na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda, uyu muherwe bamwiha yarayabitse. Polisi y'u Burundi ivuga ko ikomeje gufunga uyu muhanzi kuko agomba kumvikana n'uyu mugabo ku ndishyi ari kumusaba ingana n'izindi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Burundi. Makuru ahari yavuga ko hari ikindi kibyihishe inyuma uretse kwishyuzwa amafaranga y'umurengera. Benshi bakurikirana hafi umuziki w'u Rwanda bahangayikishijwe bikomeye nuko hashobora kuba hari agahimano katuma n'ibitaramo by'uyu muhanzi yateguye i Burundi bitazaba cyangwa byitabirwe mu rwego rwo kubitesha agaciro. Ibi bishimangirwa nuko igitaramo cya mbere cyagombaga kuba tariki 2 Nzeri. Itariki yageze uyu muhanzi akiri mu maboko ya polisi nubwo yarekuwe amasaha yagiye. Mu Burundi hari ibyamamare bitandukanye birimo abaraperi Bface, umuhanzi Kidumu Kibido n'abandi bagaragaje ko batashimishwe n'ibyabaye kuri Bruce Melody. Aba bahanzi bagaragaje ko mugenzi wabo yakishujwe ibyo yahawe, ariko ntihabe kubangamira ibikorwa yaragiye gukora muri iki gihugu. Muri iyi minsi abafite ijambo mu muziki w'u Burundi ntibasiba kugaragaza ko batishimiye ku muziki w'u Rwanda warenze ku Burundi. Mu gihe mu myaka yabanje umuziki w'u Burundi wari uri hejuru y'u Rwanda, bakunze kutishimira uburyo abahanzi bo mu Rwanda bari gutumirwa cyane mu bitaramo by'i Burundi, bakayoragura amafaranga ubundi bakitahira, mu gihe abahanzi b'u Burundi bakiririmbira mu tubari duciriritse. Nyuma yo kurekurwa, amakuru Intego TV yabashe kugeraho ikuye mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse n'abamenyesha amakuru batandukanye mu Burundi, avuga ko iyo hataba ambasade y'u Rwanda na perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye, uyu muhanzi kugeza ubu yari kuba kiri mu maboko ya polisi. Andi makuru kandi ahari avuga ko amafaranga yose Bruce Melody yari yishyuye imbere n'abarebera inyungu ze yafashwe n'urukiko, mu gihe mu cyumweru gitaha hitegurwa urubanza rwa Bruce Melody na Twesa Bamwiha Uwamureze kumuteza igihombo cya miliyoni zirenga 60 z'amafaranga y'amarundi, ubwo ni miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ifunguro rya Bruce Melody twagarukagaho. Iyi ni Intego TV, naho nge ni Daniel Rurema.